nukora iyindi mirimo izokwereka izoguhemba, nukiranuka ukagendana nayo izoguhemba. Yeme bayumbe bari mu gitaramo, tuve mu bintu bimeze nk'ibintu tudandikanye, dukora ibintu bigaragara bifatika birahari kandi Imana yarabiduhaye. Nikurya bagaza bavuga ngo ni gisabo gicunda barambije abarambiwe batashe. Imana ishimwe. Tukazurambirwa. Hari indirimbo yo mu gushimisha ivuga gutongo tukazurambirwa ku mwizera. Kandi mu bintu by'Imana uza wicare, indirimbo yo muri yo COVID 190 niko nkeka iravuga ngo napenye kisima carehe upange. Imana ishimwe. Nugupanga ukicara ugatekana, abuzuzwa bakuzuzwa, ukazubanza ugahunyiza ugahunyuruka urimo. Imana ishimwe. Ukazuhunyiza neza. Kandi jewe mpora mbivuga sinohagarikira ngo mbwire umuntu ngo se ko wahunyije. Sinzi ubundi munsi kandi nabebwiye hano. Tukazubwira abantu ya jewe nkunda abantu baza bamaze gushikamo, umureke nashaka hunyize, nashaka yicare, areke guhaguruka umuriro w'Imana nuza arahaguruka. Numuhagurusa ni wowe uzoba umuhagurukije. Reka umuriro w'Imana umuhagurutse, umuzane, umushitse ku rugero nawe uriho, ariko numuhata uriko kwarakoreshwa nawe. Twadukoreshanya nico gituma turi mu gutahana umusaruro mukeya. Kaguhata, kagusu bakaroha kamahamagara ngo pasta. Muri abagaciro iteka ryose. Kugeza twese twimuriwe muri no murimo. Tuzofatikanye kandi tuzobane neza. Babasi, inshuti tukikubwira turabizi muri kote. Reka dukomere ijambo ry'Imana amashi. Dusome ijambo ry'Imana. Turasoma ahantu habiri, abadufasha babaheze mikoro basome. Turasoma ahantu habiri, turabanza dusome ubutumwa bwiza bwa Matayo. Ubutumwa bwa Matayo ibice 6, umurongo wa 31 aramara wa 34. Matayo ibice 6 31 urasoma umari wa 34. Haravuze ngo gatandatu Matayo 31 kugeza na 4. Haravuze ngo nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so wo mu ijuru aziko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Amen. Amen. 34. Nimukiganyire mutekereze ibyesho, nimukiganyire mutekereza ibyesho, kuko abejo baziganyira ibyesho umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Amen. 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 Tugende mu buhanuzi bwa Yesaya 55 umurongo wa 6 urashitsa ku 8. Yesaya 55 umurongo wa 6 ushitse ku 8. Haravuze ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwiyambaze akiri bugufi, umunyabyaha nareke ingeso. 3 buri munsi baranaturarika ngo abari twe tuza kuvuga mu ijambo ribimburira igiterane kiriyinga ryose. Mwagize neza kudutekereza, akaba ari twe mutumira muri aba bantu bose. Turabashimiye cyane Abayumbe, Imana ibaheze umugisha.
Shimiye nanje abashitsi ndutira twari tumutegereje burya sinzi byahingikanye mu isi sinzi ko biza bigira biti yantiyaza ariko none yaraje njewe namenye iryo zina ryiwe n'indirimbo ziwe ntaramubona nigeze kugura gaseti njewe tukiririya ruguru ngura indirimbo ziwe nzishiramo mbere yuko nza gusenga ninjoro nkabanza nkazumva Gorigota ku giti niho Yesu yabamba nama mumenya kandi ntaramubona naje kumubona nyuma cyane ariko naramumenya azaririmba nkamanibuka izo ndirimbo ziwe ndagushimiye kuko ufite ubwitange bwo kuririmbira Imana no gusiga abana niko Yesu yavuze ngo uzosiga kimwe mu bwami bw'Imana nusiga umugabo cyangwa abana cyangwa ugasiga umugore ngo kuri kimwe ngo uzohabwe inshuro 100 ariko kandi ngo Imana iguheze n'ubugingo bhoraho turashimye Imana yakuyoboye kagushitsa Imana ishimwe dukunda indirimbo zawe nawe turagukunda nukuri siko mumaze kutubwira ngo tuvuge ngo turakundana tawe twanga nuko ari we mpaye mvuga ariko ntawe twanga pi turamwangira iki hari uko mwagize kandi niwo kugira ni mwisi tawe tutokunda dufite umwanya muto igitaramo kiracakomeje urabona none kuzoshitsa kuwa Mungu kumanywa na nijoro haracara umwanya ariko nahisemwe ejo bampamagaye nahisemwe iri jambo ryo gushaka Uwiteka niryo numvishe nkwiriye kuvuga n'Imana yanshize ku mutima esereve winyegeje mugani w'abarundi numva Imana ishize ku mutima ijambo rivuga ngo ni mushaka Uwiteka bigishoboka kuko abona ngo mu mwambaza kiri bugufi umunyabyaha ngo areke ibyaha byiwe agarukira Uwiteka ngo nawe aramugirira ibambe suko ryavuze uyu ni umuhanuzi mukuru Yesaya aravuze ngo ni mushaka Uwiteka bigishoboka ubine biracashoboka ariko hari igihe bitazoshoboka kandi ko turacegera ico gihe hari igihe imbabazi zizokurwaho hari igihe gushaka Yesu kuzoshira ariko ubu nyine ijambo riravuze ngo ni mushake Uwiteka bigihaye bishoboka kuko yobona kandi mu mwambaze akiri bugufi ufite imitima ibiri ufite imitima y'ibyaha ngo abireke ashaka Uwiteka nawe ngo yiteguye kumugirira ibambe Imana ishimwe hano muri Matayo ni Yesu wabivuze wenyine n'abahanuzi bari ko bahanura iby'umwuka wera yari ko babwira ariko iri jambo ryavuze Yesu wenyine yaturutse haruguru aha yavuga ngo ntitukiganyire kubyo turya ibyo tunywa ibyo twambara ngo tureke kubyiganyira aravuga ngo abapagani nabo ntitukamere nk'abapagani ngo bazabiganyira ariko yera haya dutandukanya n'abapagani ngo bazabiganyira ngo ese bararya iki baranywa iki ngo mureke kubyiganyiraho Imana irabizi kuko mubishaka siko yavuze ariko hepfo haravuga ngo icumba abwira mushaka mbere kureka ibindi byose byo kurya n'amahuzu ibidukuyeho iravuze ngo ntugasubire kwiganyira ku mahuzu n'ibyurya kandi usarire hari amajambo amwe twagaza tuvuga kera utarayabona ariko ubuyine twarayabonye kera umuntu yagaza abona ihuzu yuko agurishije inka ariko ubuyine ntitukigurisha inka kandi tukwambara neza ubu niho dufite amahuzu ameshe kurusha tugifite inka ntimubizi Imana ishimwe ariko Imana ni umugabo nukuri kw'Imana ubu niho dufite ihuzu nyinshi kandi nziza kandi zimeshe kuruta ubwo twari tugifite inka duhaye twigurira amahuzu Yesu aravuze ngo mureke timwiganyire ku mahuzu cyangwa ngo urarya iki na ndege wote wa anga wanapokea chakula chao pasipo shamba na gala hana ni ibikoni bibiguruka ntaco bivuga ntaco bikora tibizobona Yesu tiyabipfiriye wewe urabiruta cyane kandi Yesu akwitayeho cyane kandi Yesu azoguha
hari umuntu weruka kutwigisha numva avuze neza kandi kubisiga kubiriya bisiga aravuga ngo burya twatuzuka ukumva biriko biravuga kurya kera ngo biya byariye twasuza kuvyuka dukaraba kera ngo bihagaze ku biti bihaye byishima kera byahaze kare kuko bivyuka kare turya tundi tuza turibwana utundi tukoko mugani w'abarundi tugihaye tuvyuka tutaragira ngo twiruke duhunge zikamaze birya kare twatuza kuvyuka kera byo zahaze kare kera Imana yazigeneye igabo zarangiye kandi ntizazirya isombe oya cangerengarenga ni inyama gusa Imana yogira ite Imana nukuri azananiza biriya bikagaburirwa naho twebwe nitwe twiyishe kandi ibyo dusengera byinshi nizo twa dusengera kandi tukabisengera hari igisubizo kera Yesu yarabivuze turashaka iki reka gusengera ibyatanzwe shaka ibitara aravuze ngo ngiye kubabwira ikintu kimwe Imana ishimwe Yesu aravuze ngo ngiye kubabwira ikintu kimwe mushaka ibindi mubireke ubireke kandi yavuze kimwe kandi nico mvuga ni Imana name nicara Imana ishimwe aravuze ngo bangushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabo ibindi biraza reka mbabwire ikorogori tubamwo rizari tubuza gushaka ubwami bw'Imana abaye bashaka ubwami bw'Imana ngiye kubabwira ishusho yabo n'abatabushaka muri amamu bamenya nuko bari mu manishi ikiza cyerekana umuntu hari gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabo azagira umwanya muremure hamwe n'Imana azatoroka nkakurya ikintu ego data wampaye Imana ishimwe Imana ishimwe cyane hari ikintu kiza gitoroka mu bitungwa byose sinazitunze ariko baravuze ngo ingurube niyo ya mbere gutoroka abantu bataza batindana n'Imana bakabivamwo vuba abo ngabo nukuri ndakurahiriye mpagaze hano kandi mivuze nishingikirije ku ijambo ry'Imana abo baza batoroka bakagenda vuba bakabirambirwa vuba bagacogora vuba bakabivamwo vuba reka ngubwire uko bameze bene abo tibahaye bashaka ubwami bw'Imana ushaka ubwami aza yamaramza akicara hasi agaceceka Imana ishimwe umuriro w'Imana wako tarakavuba hari ikintu njewe ndi muhugiraho amashaka reka zakibabwira kandi si ugushokora izuba ndabishokora mbirimo ubu nyine turimo kwinjira mu ishengero ikidari cyapfa kuvuga gutya ukamubona abantu batangiye kunezerwa ntibararuha bicara ngo batekane ariko abakera murabyumva mbaye mbivuga ababibonye bakama banezerwa tugishika gutya bakagurumira neza mukaza mwama musimba udusinzino tukaza dukora hanga umwanya muto ubu nyine ukamubona umuntu atangiye kwira wa muri rugiye ikidari cyazima ukazimana nacyo nico gitumaga ikidari ntito cyanga ariko twatuvuga ngo cyana amapurusa menshi y'umunezero wanyu niho ni kukidari n'ubusore ayo na amapurusa mpaye mbabwira mugira nyuma wagira kayengera ku mwuka w'Imana Imana yatunga mu itoroshi amapurusa 100 akabaruzuye ariko umva ni ibice bitatu ariko abakera bose hano hari umusaza umwe wambwiye hano ari hano simureba mutama mumumenye ariko ntiyavuze na yarambwiye ngo umunsi umwe bagiye gusenga mu Gahwera mu Rwara ko turababwira uko byari bimeze mbere ngo aragenda barasenga barangiza ihuduma ngo baravuga ngo batahe umwijima burafashe batese uko turagenda gute ngo basohoke hanze babone umwijima wabuditse
umwana w'umukobwa ngo aravuga ati yemwe dusenge Imana dusenge Imana iduha umuco dutahe ihudumira shize basaza n'abagabo n'umusaza ari mu kera nta wagaze upinga bovuga ibintu byo gusenga ukavuga ngo yayi ngo kana gakobwa kavuza kana gahungu yayi batiri muze tuzi kandi ibintu bari bavuze ibintu bigowe Imana ibaheze umucoki ngo binshiye muri ya mahombe barasenze ngo baje guhumura ngo babone ikintu kimeze nk'ikore macatse n'umuntu uhara ari mu ngo barahagurutse barasohotse baritse mukuzi bafasha gasozi bararenze baratawanyika mu mihana ryatara riri hejuru hayi habona nkuko duhaye tubone ngo bamare kwinjira ryatara rirazima ibyo ni ibintu abantu babonye iri iwacu gahororo twarasenze rimwe turi mu kibira nta mahombe mwebwe muri mu gusasa amatapi n'amatara ku musozi imvura iragwa abantu barajuguma mu gicuku tutuku turapfuye tugire gute man turapfuye n'imbeho abantu baje kugira bati babona umuriro bene uyu twadukomeza turagenda turota hari muri ya musaza Musa ise warushika muzomuhamagara ubugara uwo nuwo ntanze naba bacu bakuru banje bari hano barota barawurangiza ngo baryamega udutosi tuje ngo baje kwishura basanga pi mu gitondo ngo baje kureba aho umuriro wari wuri hazahica ibyatsi cyangwa basanga atabyatsi n'umuriro w'Imana ari kumara imbeho hano haravuze ngo abantu baza bashaka ubwami n'ukuranza ugaceceka ugapanga ukamuceceka haba umunezero umugabo umwe nabonye yinjira ihudumiriye iwacu aravuga ngo umunezero ntiwabaye reka taha umunsi wa gatanu yaje na gatatu arataha na gatanu ngo amare gutaha umunezero uraba ihudumira dubura agaruka ubwa kabiri ati abantu baretse gutaha nanje reka ngenije kureba umunezero ataha nanone atanezerewe kuyinga rya kabiri kuko yariko yicira urubanza yarambiwe iby'Imana ni kurya bagaza bavuga ngo ni gisabo gicunda barambije abarambiwe batashe Imana ishimwe tukazurambirwa hari indirimbo yo mugushimisha ivuga gutonga tukazurambirwa ku mwizera kandi mu bintu by'Imana uza wicare indirimbo yo muri yo COVID 190 niko nkeka iravuga ngo napenye kisima carehe upange Imana ishimwe n'ugupanga ukicara ugatekana abuzuzwa bakuzuzwa ukazubanza ugahunyiza ugahunyuruka urimo Imana ishimwe ukazuhunyiza neza kandi jewe mpora mbivuga sinohagarikira ngo mbwire umuntu ngo se ko wahunyije sinzi ubundi musikani nabebwiye hano tukazubwira abantu ya jewe nkunda abantu baza bamaze gushikamo umureke nashaka hunyize nashaka yicare areke guhaguruka umuriro w'Imana nuza arahaguruka numuhagurutsa ni wowe uzoba umuhagurukije reka umuriro w'Imana umuhagurutse umuzane umushitse ku rugero nawe uriho ariko numuhata uriko kwarakoreshwa nawe twadukoreshanya nico gituma turi mu gutahana umusaruro mukeya kaguhata bakaroha kamahamagara ngo pasi guhaguruka ngo bayute kudahayuririmba niki cyatujuceka pasiteri nawe agahaguruka kwihangana kumwikiza ameze nk'ugukojeje reka umuza mureka umuntu wenyine muririmbe ni muririmba muri batanu batandatu uwa karindwa afatwe uw'umunana afatwe bene uwo muriro uhaye uguma kuzana wonyine iyo ugwiriye ukaba mwinshi bene ico gitaramo kigira umusaruro Imana ishimwe icyambere ni ukuri ntazarambirwa ntazatoroka tukaza dutoroka amateraniro abantu bari mu kubwira baririmbye ngo baririmbe mbere barangiza umwigisha atangira ukabona umurongo ese kurya kandi bamwe badafite abana babahe baja kurya none novuga ngo naje gutarama ngataha igitaramo kitarashira ico naje gukora kitarashira mukavuga ngo uwo muntu ari kwaragira gushaka ubwami bw'Imana no kwama wicara ukaruhuka mbura ikirato cagize intuzo gakandagira hasi
nukuri kw'Imana ukarenganya ukuguru kazuruhu ukicara wapfukama ugapfukama wahagarara ugahagarara wumva indirimbo iragucometse ugahaguruka Imana ishimwe ico ni kimwe mu bantu bahaye bashaka ubwami bw'Imana ugatitiriza ukicara ugaceceka ugapanga ukama wicara abarambirwa bakagenda nawe ukicara bene uwo muriro uyu muriro turi mu kugira ubunyine uri mu guhora vuba nkakujya kutweja mu gutereramwe ibyeje ariko iyo watereyemo ibiti bikomeye no bere wa muriro ntuzushira uzugiriye nguhari ninkaho batwikiye ifuru witonde haza umuriro mwinshi titugurumire twicare dupange duceceke Imana ishimwe reka tuvuga abantu babiri bashatse Imana turanga kandi aba mu gitabo cy'Abaheburayo biravuga ngo muze mwibuka babayoboraga kera muzirikane iherezo ryabo mwigana imirimo yabo Yesu Kristo ko yararejo n'ubundi kwari kandi niko azohora kuzogeza iteka ryose abangaba nibo baciye inzira nibo tuvuga baratubanjirije ko turakiniraho bakiniye kugira ngo twige ku ngeso zabo turebe nimba natwe twobishira mu buryo nkabo hari umuntu washatse Imana Abeli mwene Adamu ntiyaririmbye kandi waririmbye Bibiliya izamivuga ngo yararirimbye uwasenze Bibiliya izamivuga ngo yarasenze iwe yatanze amaturo gusa ngo yaravuze ngo nzotanga amaturo yabona inka nziza yavutse mu busho bwiwe ngo akamavuga ngo ingisi no itungaje we Abeli ndayiheza Imana iyi ni y'Imana intama nziza yavuka ati ndayiheza Imana ihene nziza yavuka ati ndayiheza Imana urufaranga rwiza rurya rwaraye ruvuye muri banke bamwe bazabaje gutanga akareba rwa rundi rwacitse atereka ndute niko kuruta iwe ngo akabavuga ngo urufaranga sinurutekera ngo nduheze umugore aje kurugura ibitorye reka nduheze Imana ngo iramwite ngo iramuhamya ngo iravuga ngo Abe kubera ibingibi wagize akaba ari nje gushira imbere amafaranga meza ni jewe intama nziza ni jewe ihene nziza ni jewe inka nziza ni jewe ngo iramuhamya ngo yamivuga ngo amaturo yiwe ndayemeye sico cyatumye mukuru wamwica amwica yagawe ngo amare kumwisha Bibiliya iravuga ngo nubwo yapfuye ngo aracyavuga nubu azavuga kandi azavuga gukorera Imana yakoreye Imana ntiyagiye mu ihudumu nta mupaseri nta muhudumu nta muvuga butumwa nta muyumbe wagezi wiwe ntiyagaza yigisha siko tubisoma yaravuze gusa ngo yaratanze ashakisha Imana amaturo aratanga gusa hari abantu bazavuga ngo jewe sinzashobora kuririmba tanga uranegwa byose tanga ubwo udashoboye kuririmba ngo jewe uzo kwigisha gako data tanga aratanga Imana iramwemera iramuhamya iramujana ubuyine yaragi ngo nubwo yapfuye nubu aracyahamwa undi wa kabiri ni Enoki uwa karindwi Enoki iwe ngo yaravuze ati njewe ntaco ntanga sinja mu mahudumu sinsenga ntaco yigeze ivuga kubyo gusenga ngo yamavuga ngo ngiye kugendana n'Imana Imana hizo zishingura ikirenge cyashinga kandi si ukugendana gutya ibi birenge yaravuze ngo nzokora iby'Imana ishaka zose Imana nizo zivuga ngo reka gutukana ndeke nivuga ngo reka kugambana ndeke nivuga ngo reka kubesha ndeke yamavuga ngo nzogendana nayo ngo agendana n'Imana imyaka 365 Imana ngo iramuhamya iramwimura ntizanditse hano muri Bibiliya amakomantera azavuga ngo abamarayika baje bamutemberera kuko yagendanye n'Imana baraza birigwiwe ngo baje gutahara baherekeza kurya duherekeza abashitsi bama bagenda basimba umupaka w'isi binjira mu ijuru nubariyo niwe muntu utarapfuye yamagira cyara baherekeza arinjira nubu tuzomusanga iyo ngiyo ariko umuntu gukiranuka ntafe ariko urupfu ruza rutugora mana icomba ngo ngokiranuke nzogende no mubiri wanje rureke kunkandagira rureke bansuke hivu ariko nubwo bazori dusukaho bazoba bahesuka kuri iki kibira ariko umutima ubugingo bwazamutse bwagiye mu ijuru Imana ishimwe
Enoki agendana n'Imana. Kuragendana n'Imana gute? Wigera intambwe zawe nimba uhabigendana n'Imana. Ivy'Imana yanga nimba ubusanga, nimba ukunda ivy'Imana ikunda, komeza ugendane n'Imana kugeza kwiherezo ryawe. Uwa gatatu turangiza ni Nowa. Abona abantu bakurikirana n'urukurikirane n'abantu ba mbere, n'umugondoro w'abantu bataravuvura, abantu bataraja mu manzaganya. Bari bakira abantu original, bari bataravuvura satani tarakugwaragura ngo izi gukoresha ikintu none gukoresha ikindi ejo uruhu hinduke nkuko kuruhu rushaje. Nowa ngo Imana irazira mubwira ngo nakurebye mbona urumukiranutse mubiki Igihe, none ngiye kuguheza itegeko, genda ubake inkuke. Nubake gute? Iramupangira, yamumuheza imetero zo hasi, izuburebure, amadirisha, imyango, etage y'inkuge, yamizana neza ashiraho ngaho ngo amare kwishira ngo atyaguruka wubake. Kandi ndagutegetse igiti kimwe ngo nyine haba naho uzoza usanga muri Kongo uje kuyizana cyangwa muri Tanzania. Iwe gofero yonyine no watereka so ngibyo ati nzobikora. Uremeye ati ndemeye data we. Imana ishimwe. Nowa yari gwiyemeza mirimo nukuri kw'Imana. Bamwe baza bashika haremereye mu ikanisa agakwepa. Nowa yamavuga ngo nzobikora, aratangira. Ariko mbere abanza kugisha abantu inama ati Imana yambwiye. Imana batireka nkatwe tuyo kubyiga, baragenda bariga ngo bige ngo baje kugaruka bati Nowa bati twasanze wasaze, va muri ibyo wa mugabo we wataye umutwe, kandi yari umugabo mukuru ufite abakazana n'abakwe nawe. Reka wamureka ucire hasi birarura nta mvura, none ibyo wabwiwe wadanganye seviyo ngiyo turakugaruye turi inshuti. Bamanya naye banyirasenge batireka mashi. Nowa ngo arabareba ati nayo ngayo mwagiyemo ko murambwira ngo mbumvire kuruta Imana, nimugende ubwarukungu ko mwiza. Bati twize ngo twebwe tugiye kumba kwinezeza, ati mugende mwinezeza. Njewe nta mwanya mfite wo kwinezeza, ngiye gukora. Imana ishimwe. Aratangira atema igiti cya mbere, aragisatura arakibaza, ibitara byubaka arubaka umwaka imyaka 10, 20, 30, 40. Bati tuye kureba uriya muzehe uko byabaye. Bene bya bindi byo guseka ngo bakaza bamara gushika bati tubanze tumufasha atarakara. Dore gwi umuntu amaze iminsi mu kazi azamera nko warushakara. Bati tubanze tumufasha ariko tumufashe noneho namara kumenyera ko dohe tumufasha tubone kumubwira. No bati nta kibazo nimumfashe muze muje kwikorera ibiti nasinze hari abafra. Aragenda baravyikorera baramufasha arubaka bakabona kumubwira. Yumva bamubwiye amagambo menshi ngo akababwira ngo Uwiteka ni wowe wabivuze. Ni mureke Uwiteka yarabivuze, sinzoreka gukora ibyo Uwiteka yavuze. Bagataha bo ngabo gashaka genda abandi. Naho Imana iri kwiramwohereza abantu baje gukurura ibiti. Umuntu umwe yo kurura ibiti bingana gutyo. Umugore n'abakazana n'abahungu bati yeme dufashe muzehe n'ukuri kw'Imana. Yamashi kandi ibo ntibari babifite, nta bukiranutsi bari bafite, ariko baravuga ishaka gusa kuko wongirira ishaka. Bati tumufasha bakajana. Siko indirimbo ivuga iravuga ngo yinjirana n'abandi bagiriwe imbabazi. Bagiriwe imbabazi ariko ntibari bizeye. Ariko za mbabazi bagiriye no zo kumufasha umurimo Imana yavuze. Imana ishimwe. Imana iravuga ngo izi mumugiriye nanje nzoze bagirira. Siko bivuga muri Matayo biravuga ngo ahirwa abanyembabazi kuko ari bo bazozigirirwa. Nugira imbabazi nawe uzozigirirwa, nutazigira nawe nta mbabazi. Arubaka imyaka 120 bacu ikintu umuntu akora imyaka 120 arubaka neza ararangiza arahoma n'ubushishi. Imana suramaze kinga arakinga. Aho genda ubwira abantu nubwo batagufashije genda ubabwire baze binjira kwinshira gusa. Aragenda arabararika yeme nimuze mwinshire cuzuye. Bamwe bati tugende, bati tuye kwicara mu turere. Baragenda iminsi nkingahe ngo batagira gutoroka, bararambirwa kwa kundi twavuze mbere.
ngo bakongorera batese ibi ngibi uno mugabo yavuze ni ibiki uku turi hano mu kibira mwirango ry'umusozi wa Ararati tagacu kandi aho inkuge yari iri ngo naho inzuzi zari uruzi rwari ruri ngo byari ibirometero 50 bati ibirometero 50 amazi azova hariya amazi azosara zamuka gira ibirometero 50 bati dutaha imsisi zaje ziriko ziraniha mu mazu yo hepfo iya mbere ni ya kabiri no wayicaye mu yo hejuru bati tugende izi msisi ubwo zirahezirisha zidahaye zirya nizitomboka ziramena ziraturiramo nimuhaje tugende baragenda bose no warasigara imvura gwirashamagira mu gatondo gushamagire ngo baraza biruka bati imvura igiye kugwa ngo baje gushikira hita akazuba karafa bati Nowa bati yamvura wavuze yahise none witubesha sohoka mazi sohoke atiri murindi Imana yohereza marahika yamaza ifunguro zo mwijuru arakinga ngo abare gukinga ati Nowa nguru urufunguro ndarujanye nizo gukingurira ararujana ijuru risa niritobotse ubwo ngo hagwa imvura iteye ubwoba abicaye mu nkuge ngo bari bafite amahoro ngo kugeza ubwo bazosohoka abantu batangira kuza bati dukingurire manyana we njewe aturufunguro rwagiye mu ijuru Imana ishimwe urufunguzo rwagiye ibisi zacu sitwe tubigira Imana atari wa muhungu nivyo Imana sivya Imana yakinze imvura iragwa abantu baraza bazamuka imisozi abazikurira ibiti barurira ibisiga bigira bitya hejuru biraruha bikabatama ibintu byose amazi arazamuka hejuru mikono myinshi ibintu birarimbuka birashira byose ese muzi kuko imvura yatangiye kugwa mu kwezi kwa kabiri ku minsi 17 biravuga kugeza mu kwezi kwa karindwi mu kwezi kwa 10 mu kwezi kwa irasubira hita kuvuga ngo akandagire ku butaka mukundi kwezi kwa kabiri ku minsi 27 umwaka wose igihano cy'Imana iri iwacu abafurero bagaza baririmba ngo kihano cya Mungu ngo kiringe piripiri iyo bacyari kimeze nk'ipiripiri two kwihangana hari utazi urya piripiri ariko kirenze piripiri kirakomeye cyane rero bene data uyu nundi muntu washatse Imana mu mirimo gusa arakora Imana iramwemera iramuzamukana ubuyine Nowa n'urubyaro rw'uyo bari mu ijuru sinorangiza ntavuze Aburahamu wizeye akizera nta mwarimu nta muhudumu wamwigishije habe na setera yagaza kora ibigirwamana ngo arabaza atese papa ibi ngibi uzuvuga ukavuga ngo ni Imana uko birerekana kuko hari Imana niki cyakwijeje kuko twoyisaba izara itunga ati ni ko Imana izimera ati reka shaka iyo Mana uhaye uvuga ariko utazi Imana ishimwe ngo arahaguruka aragenda kwishaka Imana ngo abone iteye intambwe imwe uzuteye intambwe imwe gatera 10 yayi gusanga baba barahuye ati no yewe Aburahamu uri kuranshaka undi ati ndagushaka ati ngiye kugutegeka va hano twobana hano harapfuye genda uve mu gihugu cyayo uve mu bwoko bwanyu uve mu muryango wayo ugenda uje mu gihugu uzokwereka nzoguhindura ubwo Imana ishimwe nzoguhindura ubwoko bwubaha Imana nzoguhindura ubwoko busingiza Imana nzoguhindura ubwoko arahaguruka sibwo yagiye Nowa Aburahamu ariko Imana ngwe marira mudwingika ati singuha abantu irandebe kukomera umwaka ukaza imyaka 10 imyaka 50 ijana neza ngote yaza kuyisenga Imana ati narakubwiye abana bawe reba inyenyeri reba umusenyi niko ruzongana humura kurakangwa n'imyaka Imana ntizikangwa n'imyaka hari hindirimo twagaza turimba kera ngo hata tukifa tutatawara tena Imana ishimwe haba nubwo wofa nukuri Imana yo kuzura
ntiyabonye umwana ibona kamwe nakandi yagiye guta ako yaramaze kubona aja kugata Imana yamubwira ngo genda uja kugata we umuntu azatumana ariko kuko Imana yabivuze aja kumuta wa wundi wasigaye none ubuyine abisiraheli nawe siko Pawulo yanditse mu Galatiya aravuga ngo natwe abizera turabaraganwa na Aburahamu nawe wizeraga Imana ishimwe inyenyeri rwa ruzaro rw'amaraso umusenyi rwa ruzaro twebwe abanyamahanga bazemera Imana none turangana gute abemeye Imana bahamagara Imana basingiza Imana Imana ntibesha Imana irahari Imana irakora Imana irakomeye genda gusuyishaka twebwe tugira ngo tuzoyishaka kumwe oyaye uko tudasa nawe n'imihamagaro yacu ntisi no kwishaka bamwe bazoyishakisha amasadaka abandi bayishake basenga abandi bayishaka abayumbe abandi bayishaka abakozi nimukora neza Imana izobahemba siko wa mukobwa yaririmbye nimugira ikiyumbe ciza Imana izobahemba nukora amasadaka izoguhemba nusenga izoguhemba nukora iyindi mirimo izokwereka izoguhemba nukiranuka ukagendana nayo izoguhemba yeme bayumbe bari mu gitaramo tuve mu bintu bimeze nk'ibintu tudandikanye dukora ibintu bigaragara bifatika birahari kandi Imana yarabiduhaye Imana ibaheze umugisha abateranye bose abasaza n'abakecuru abasore n'inkumi tugende dushaka Uwiteka bigishoboka kwabona kandi banza ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwa ibindi bizoza bihaye bigushaka nushaka ifaranga ntuzozibona ariko ikizotuma uzibona shaka ubwami amazi ifaranga zize ziguhamagara Imana ibaheze umugisha amen Igizwe no gushaka amazi mu butaka ariko umutima waje ugushaka turagushaka Mana we turagukeneye papa we ubwenge bwacu buragukeneye imitima yacu iragukeneye uraka ubugingo bwacu utwemerera imbaraga zo kubasha kugushaka mu maso yawe Mana baraga zima turanuka kw'Imana ijambo ryawe ubwami bw'Imana we agaturutse kakindi tubatuje papa ubwami bw'Imana bose tubatuje gushaka ubwami bwawe tubatuje gushaka mu maso yawe Mana imitima yacu iragushaka ubugingo bwacu twongerera imbaraga zo kubasha kugushaka Mana ubwenge bwacu Mana we uduha ubwenge bwo kubasha gushaka mu maso yawe uduha ubwenge bwo kubasha kugendera mu mategeko yawe uduha ubwenge papa uduha ubwenge muri kino gihe kugira ngo tubashe dushake mu maso yawe Mana reka imbaraga utwongerera imbaraga z'umwuka wera uz'umwuka wera uturinde kunanirwa turinde umwuka wo gucika intege turinde umwuka